a movie ki pat in Scotland gam a Lewis tui kul chu a hong ki mon a hi Christy ki tin chapang nu chu apa in ki zeding dan a hilin sule America gam nup dan thu jong asai pi tan a hi le Christy jong America gam a chi ding chu athanom le jing tan a hi kum izan hamzo in apa chu cancer nat na in ani thitan Christy chu anaw nu ani le anu Marie bo se to anu khusa tawin ama ho in ku in farm khat avekol ovin sule apa in Adam laya anapi cross ki chu Christy in aki o in a hi nitha khat chu u chanu mai te ni jong chu road dance a zaw ding in ahung ti movin a dan chu road dance ki ti gul nup chu khusung mi te nitha phat le ki su hal na a aza azida no a hi ama ni jong anu ko ma phal na akila zaw honin gul nup ma zaw ding in ahung han ta na hi le lampi a ti si no pi begi ki ti nu in aza hona nunga na hi hon tan hi ji chun gul hang hola a ching thei ta in honin tin ana hil honin a hi party aman na wa pasal dang hon mandoh kiti agul pau chu adayuvin ama pa chu army sunga thupul le a pangdan a hi mandoh chu aloi hola a that sa nga lekha simzo athanup zo ji a chu aloi hon a eng enga adai ji wa hi hitia agul ten adai dai ji uchun mandoh jong mun tip khada aga po do tan hi le Christy in jong anung azuyin mandoh to chun aga ki mutu han tai dan chu kuima het lo bi a amani hi anaki ngai hon da ra hi hin la aki chen nai hon lo ji chun kuima a het sa nom han pon hi jong le aki chen hon le America gama mandoh and Christy chu puiding ati in a hi hitia nom ta hon chu skipper ki ti si khan en hong su boi honin amani in jong kuima aki mu sa nom hon lo ji in helai mona pat chun apo do han tai Sunday ni hu ki khop aki chai pha nen Christy in mandoh chu anew laya apa to anachi ji na hon bits achun apoyin mandoh pa chu ngamana achin a tu si an tu a hong kinung le lodan a hi thu chu Christy za asai pi in chule mandoh in tu ne chana tui a je thei nai lo a het pha nen Christy in ni khat le ki zedan hilding atitan chule hichini hu chun amani in jong first kiss a ball hon tai nilha a Christy jong in aga hlun le ahung hlun ge in anu in ane pho in a hi wangin Christy chu akilemen lekha ka sim le phat chi lam kan het lo a hi tin a sayin any in atu sei chu ata san pon he jong le thil ima a sei man masangin Myri in Christy chu a tuiga tha dengin skipper in achun asoltan Christy in skipper chu mi phalo dan in agelin a hi zana hi phanin any in awunuz a ipi ki panan nei ham tin adongin Christy in jong kuimana sei pi lo de he tin mandoh to akiki san thu chu a sei pi tai a hi le ni khat chu a khusungo wa thulhut a hongin pasal zo si chu gala pang dingin a hin sei tawin a hi chu zo in Christy in mandoh chu apa in ane hil bangbanga ki zedan a hil chu a hong kimun chu zo in mandoh in Christy za gal kon dinga thupi amu thu chu asai pi ta na hi le Christy lung asuna the jingin hi zong le new khat be aki pa dom na dingin in ka hong ki le iki chena America gama ka puiding na hi tin a thamun tai nilha a hi phanin khusung mi tian jong gol hangal kun do ding ho thla na in road dance party amang ki tawin road dance abol na wa aki a dingin anu in apa to aneki ngai lai hona awan chu Christy aki a sai chom khat zo in mandoh and Christy a hong poyin golnup ki bol na mun a chi han tai hiti chon golnup abol na wa khusung mi te jong ki pa atain ala movin Akihelou movin whiskey jong adonovin nilha a hi phanin ama ho jong abon chawin a kham gam tawin chupet in Christy and a day cha pasal khat en amanu chu ahong eng bolin chule mandoh en ahong ki thopi gut penin mandoh jong chu a khian hin la mandoh wang chu akile tho pon a hi zana Christy jong achang si a mun tip khana jun thadinga achi penin Akihelou mi khan en anong lama paten alu a hin khet pi chu zawin avan asu la pe in asu si zawin nonga anu chu Akihelou in ada tha tai phat so ta zawa Christy jong ahong kining le lo pha nen mandoh en adong manu chu aga hol ta na hi le Christy tulanga a Akihelou aneki jem chu agamu do in aman jong thisan amu pha nen Christy chu thau khange hinla Christy chu akiba thodan in akile min a hi chu in mandoh and Christy chu kin ta in Dr. McLean kom apoyin Dr. pun jong nonga anu chu lo ani sa in amaha jong chu a khoi pin chule mandoh jong Christy in sungmi te sai pi ding in a thaizal ta na hi McLean in jong Christy azan penin a wainui langna asa chu a hin he in he jong le Christy in ka ki ba lu na ana a hi tia asai te te phanin ema ado be ta pon helai mun a chun zan a ke zol du sa tai azing ka in mandoh and Christy chu ahong poyin in aga tha in alhun phanin Christy and avan sungnung chu check a bol le tisan ma chu a hin mutan thil su chu ata a hi a het phanin a kaptan chule kuiman a het lo na dingin avan chu meila a le lu tai
som khat zawa pasal gal kun ding ho tha do na anei na munawa Christi zong ahongin Mandoh and Christi so le khabu khat api so le I ham tia ahong kinong le lo kha ta hi zong le New York alhun thei na ding bahara zong api so le America gama akitu pe thei ding apaniaw khat a chen thu zong so asai pi Christi en zong apa in anapi hi chu Mandoh o pi na hi pasal ho apo do phat no win Christi zong zan tha athil su na muna chana chang sa ina gachi kap ki tin aga kap tai so le ama het lowin skipper in akapet chu anemu in a hi Zana Christi zong ai mut penin amang asi pengki tin a peng ta na hi le mairi in aga thau khang in a hi azing ka in constable maker and Christi chu ahong ki mo pi TSP pegi and Christi along the pi zia chu ahin sol da na hi hin la Christi in ka ke ba lu mai a hi bawe ima ka ti poitin a sai kit tai heti chun ni khu ahong chi chi in thakha zoin Christi in zong naw anavop tan hin la ain so mi te min sit ding le Mandoh en aki chen pi dom ta lo ding aki cha zin koima cha asai pi poi Mandoh en zong letter ahin thot zi in Christi en zong letter chu asim zi in hi chu ama dinga ki thamun na aum sun chu a hi tai jingka kha ti si keeper in a thil aga tha penin ama pa chon pa cha ama ding le anu a ding in ahin pi in Christi zong aki pa the zingin ti si pu en song chu avet le a hi le ama pa khul jim na lim ho ahin mo in skipper in zong masang laya ana khul jin na thusim ho chu asai pi ta na hi le Christi en ama pa hemi phalawa ana gel chu agel hi la hi ahin he do tai phat ahung chi dong zu in Christi en zong naw vop na ahin nei pantan alo ahong mo so ji ta na hi le TSP pegi en zong Christi sunga hi thildi lo khatom heading in gin mo na ahin nei pantai mai ri le ani en zong Christi en boina atu tu jing chu het hon pha nen along gim pi honin in la Christi chu asung na danin akilep ji na hi phat achi dong zui a awai apu che pha nen ponin awai pu zong akitum pantan sa sa le zong le van sa ta ta in akivan ji in chule aha imut che ji zong chun anu in a pholo ji na hi nitha khat mairi in Dr. McLean chu an neding in a kawin achanu anazan pi ji chun ki pa thu asagin an ani pet na win Dr. Pun zong azini to anaki hendan thu sim asagin Dr. Pu in migen thei ho anaki ha thu pi ji a sumana tha sama heche ji a chu azino in anada tha danin asagin na hi ai le ni khat Christi in mel men pa a konin army hon no mai ho ki thu pi na angai cha thu asai chon na zai chule mer men pa in ain hing nu chapa gala athi thu zong chu aga sai pi in a hi chupa nen aman zong asepei ho ki thu pi na thei ding in any ake point pegis a khusunga no mai ho pon khoidan a hil ding ovin agangi etan aji chu asepei ho chu van ke thasam the jingo a hi pegi in zong khusunga no mai ho chu ke pa tai na hilin hin la Christi chu ko lin ta ta ake van ji chun along the pi in Christi in athu do chu adon but nom lo ji in adam mo dan in ake sai get chu zo in mul chunga aga kal do in hilai mun chun awai tom na pon chu alhem la in a hai nemin chule Mandoh letter chu asim ta na hi aman zong letter asim penin any in ahong mo to in chule awai tom na pon zong chu amu pha nen ipina ti ham tin adong te ta na hi le Christi in now avop thu chu asai pi ta na hi any in Mandoh cha avop ma hi sain ahin la Christi in koina avop ma hi zong asai che pi di poi ni khat gal kun pasal khat chu a khut lang aum ta lo zu in ahong kiletan ama pa chun bad news ahin po in Mandoh ahol mo thu chu asai gal ke sat ho lai ta a Mandoh en agul te ni agi thu pi zawa pa na hong kinong le lo dan in sai ta na hi Christi in ahing na liding ata sanin hin la ama pan cross khi tula ahin mu chu avet sa pa nen Christi kinep na zo si bon chan amang ta na hi in a Christi zang line ta a ka pe nin anu in zong now avop thu chu ahin hedo tan mairi in zong Mandoh chu now sen pa a hi sai na hi azing ka in mairi in acha te ni to khusunga pa zam do ding agut thu chu sai tan Mandoh min ahin pha kit pha nen Christi in ahil chin in athil tu chung thu chu asai pi tan hin la mairi chu alung hang pon nang bol khil ima om poitin achanu chu alhamun zon a hi Dr. McLean kon'a ki vet sa chi ding in Christi in asayin hin la khusung mi ten a het ding adop lo zi in anu chu anom tapo na hi chupet in gin chat lo be in Christi tui ahong ke en thanil hin masanga su ding in ahom tan chupet ta in local priest pa jong Christi taw na man pi ding in ahong lu chat kin hin la mairi in priest pa cha gang ta in asol do in Christi chu ai mudan in alep me na hi chuzo in mairi le any in Christi chu tu laya cha naw anei sa honi heti chun Christi in zong achai nan cha pasal khat anei tan aman zong acha chu pom ding ago in hin la anu chu anum tapo naw senin hin khopa anei na ding le khusung mi te mu sit achan na lo ding in muncho ma ga tha to ding agutan hi zong le Christi in ange pha nin acha chu cham khat apom sa in chuzo in naw sen chu apom do pi tai
Kirsty in acha chu athu min akamin he zong le Annie in aza ki choldu ta di in jingka le athu sei khop naw te ti na hlamoni na hi Kirsty ai mut phanin Myri in naw sen chu avekolin hinla apha thlinglawa ping a hi ji chun adup that jingin bong noi cha jang achep nom pun Annie in naw sen chu ki wa ding anumin anu in jong naw chu adegin hi zong le naw sen adam do na le hin khupha achan dia lom a hin hi chu ai hon ipi zo lo diu a hi tit Annie za a sei tai Kirsty zong anaki imut hlem sa in Akihelou na hon chu thimin anangai li in Myri le Annie zong ai imut hon phanin naw sen chu akidomin doctor pu ko ma puiding agutan hinla lampi azo jinglain anaw sen chu a heihu anabei man ta na hi chu a het phanin Kirsty in mithlong pumin achapa za ngaidam atomin across ki chu awan songa a heng lu ni chu zo in anaw sen chu tui khang le na chan aki chop dut pi tai chupet in Annie le Myri zong hilaimun chu ahung hlung honin hinla naw sen chu ti ki nongin anal ho mangtan Kirsty zong tuin a thup tai hitia aman zong aniaw lai a hin gel do penin Annie zong tuya chun aki chom lu ni Kirsty chu aga hu do tai Zinka in skipper in naw sen chu vapa ma anamu in Constable Lecrez a asai ta na hi le Lecrez on Dr. McLean koma a thai zalen husunga na wop na het kha amtin aga khultan Dr. pun ka he kha poi tin adon bunin he zong le Lecre in Kirsty chunga thilsu an thu chu sai kin Kirsty hiding in aging mo in hinda Dr. pun kin ima ka he poi tin a sai kit tai Constable pu zong alung the ji chun McLean chu Kirsty te in a poin he zong le wang phanom ta in Lecre chu pam langa panen anga thoin Dr. McLean bo se chu check up ball again alu sa tai hezi chun Dr. pun ama ho za ki chahi uvin nang ho langa pang ka hi bawe tin a sayin chule Kirsty check up a ball pen en ama nu za athimin neita sanin tit a sai pi ta na hi le epg ham khan en Kirsty chu a hi mo thimin hinla azi wang a hepoi chu zo in McLean in Constable pu za azaw a sayin Kirsty chu nonga thing dan en a sai ta na hi heti chun ama ni jong ina pan en hong do hanen Constable pu in Kirsty in songmi te chan chu lamdang asa thim ji in Doctor dang khat zo kawa check bor sa ding agu kit tai chule Akihelou na han cho pegi in anizai na hi Sunday ni huwa aki khop pe novin McLean in athimin Myri za thu aga sayin city apa na doctor khat nilha lang le Kirsty check bola hongding a hi tin a sai pi tai nilha a McRae in doctor thapa a hin pui phanin Myri jong ki gong san ani om tan McRae in pamlanga anga kit ding ji chun Annie cho Kirsty danin awomin chu in doctor pon McLean za ima aboy awom poi tin report a bol kit tai chuphan in Constable pu chu aphun tan a hele McLean in a point naw sen chu khudang apa na tuin a hin hlo hi moding ham tin a sai tai chule pegi in Akihelou no han chu anazakit na hi Kirsty zong anaw sen chu ama ji athida na agial ji chun imozang ai mu thei ji tapon agial gel zingin hinla Annie in nang su mo a hi poi tin a hlamoni hitia amang asit sit jing phanin ama zong ni khat ahung ki gel do in Dr. McLean ki mo pi ding in achita chule Dr. pu chu achunga khan si ane bol pa danin angotan apanin Dr. pu chu aki het mo sa in hinla Kirsty check up a bol pena a whiskey nam chu attack ane bol pa hai hu nam to aki ba thu chu asai phanin Dr. pu chu aki lep thei ta pun Dr. pu chu ngai dam lo ding in aki timin chule phula chu pathin khuda api do tai Supernin Constable pu jong Dr. pa in lam zonin ahung ta na hi le Kirsty jang gang chalin aki le in Dr. McLean thu sei chu angai pi ta poi Kirsty jong in lam azot penin Dr. pu in apan in mai thalgin ahung ki zain hezi chun Constable pu in jong adel zeltan chule Kirsty jong mi lekai pomin in aga hlongin anuz a thu su zo si chu asai pi tai hitia Akihelou pe novin Constable McRae jong ahung lai lo ni McLean chu ama le ama aki tha thu asayin chule Kirsty jong ona za za nei ding agu in hinla Myri in achanu chu ahu in McLean in achanu asu si thu chu asayin chule phat chi sa a athima su hil an nei lo le Dr. min thang ta khat epg pen ta a hilai mo na hong ki chun lu ding ham tin asai tai chupet in pegi jong in sunga chala hong lu ni lunghang ta in McRae chu ano do in Kirsty chu ahong pan pi tai hitia khusunga ahan ho thu anil zo loading a het phanin McRae jong ima seibe ta lawin apot do ta na hi kum khat zo in Kirsty jong khusung da tha a America gama ki chun ding in anaki gong tan khusung mi ten tha na anayo win chule skipper in jong naw sen sang khola anemu hi chu Kirsty ale pi ta na hi hiti chun sin abanin Kirsty jong New York khopia ana cheng tan ni khat chu akot ahong ki kiwin aman jong kot ago han le agin cha lau be en kot phonga chan mandoh ana dingin awm dan chu German sapai han mandoh chu ana manova gal ki chai pha na a hin thla do da no hi chule in athun zawa Myri in til su zo si chu ana sai pi a hi tai aman jong Kirsty gen thei thu laya aki thu pi thei lo ji chun ngai dam atomin hiti chun ama ni jong aki koi hanen kilong si na kha gui chu zam phat sa ding agu han tai hichi a hin a movie jong ahong ki chai pe pe tai